Balimao Anyakuma, très urgent. Balimao, billet, samedi 28 juin 2025. Malion Kabako Kodo de Kara Mali Konomena Kala Folanga Je Kala Jenyo Fe. Malion Foma Boraga Kuma Bado Fo Kanga Ben. Malion Beladelega Kuma na Meflo. Abokar Silgi Foma Koni Mama Mason Bema Kubo Otigi Bom Malien la. Kwe Malinas Kwe Asimi Kweta Ko Kanga Ben. Ko Maliki Jago Kanga Ben. Ayo Mba Kala Bela Jelenga la me Anganga Mufana Famu Foko Doka. Malianga Janga Nyorla Meflo. Tuna Nata Billahi no Beta Soroka Foti Bora Maliana. Sarati kilo ashi to kara kwa achi kuma na abokanga be maliki jaw kuma na abokanga be ministry kuma na ka plan d'action na abokanga be pena be kwa nga be me no be ngono donc Malion abela jele kuma mesa ko dobe wuli ka soro ku bora Malien la ko asimi ko ita kuma na ko kanga be ko ministry kuma ko kanga be Malion me kuma ni ala chema chala ben kad ni sigu tumarai Facebook mo be bo donela wallahi ben kad ni ala ba don ala nya be ben ngani ngila nyore fa nye danga de dunde ni sigu tumara minimbe ka Mali jamfadi wallahi ala ka nan sutora Facebook insanfe nimbe ka Mali jamfadi de nimbe ka Mali jamfa ala ka nan sutora mama be ka Mali jamfa ala ka bela jele ala ka doa bela jelinda mbo do be ka foko amina mama be ka Mali jamfa de ala kana shi sutura ala ka beka jamfa chi beka foko amina baka siri bora ka kuma ka mfoni akoko dobe wuli ka soro ku bora Malien la ko parce que asimi be ben no fe ko do bane be bema ko ay Mali keina fo colonel mo duru abaka siri fa bora kuma fo abara na be fe benga ke na be fe bere kana Mali kono wala benga ni na be fe benga na Mali kono Mali surasi betlo be na de na be fe benga na Mali kono ha asimi goitani aka ministre bela jele me conseil de ministre ke chaque mercredi ou be ke dongar la je ne sais pas wakati bina asimina ka ministre farale mi nyogon ka conseil de ministre la de Mali surasi patriotu nkote farasika surasi glano made ma munu be farasika jela nkonto lu ala kana kudeta no gawuli de ma dilaw fe ma munu surasi munu na be Mali fe na be Malion benefe ayo fara nyogon kan asimi goita naka ministre be nyogon yina wakati minde ay taw bemina aku bege mobili ko naka tuku be gare kerefe aga nani mo ngena ma doyi mo gombe se ka Malion fara nyogon kan aka bel le cerveau bo kasola aka mo be kasola ka be bla aka bel le cerveau bla aka Clément Dambélé bla aka fenga arasbati ni rose poivron aka bela jelin bla foka jienula asimi take bon en tant que ama nanu ya ben tise kana bon en tant que ben mana terroriste kala inti ba ne be ka faire de fanya na kuyi hen wala asimi hen tenela iba be ka kuma be ka yela ni hen bila itegele o ni mo ko juga bi ko de kuma iba keni fasukuro ti sange hen ten na kuyi ni qur'ane che wallahi hen ten na yaron to fon galunga de wallahi asimi te kana ni be mali kono ni qur'ane che atimi te kana ni be asimi mo ko nindi mo ko bate mogo baye mogo mi mogo mbado jamana be niveau de la am mogo be beka fara nyon ka e foma bora e ko asimi ko kanga be asimi keleme ka mogo do de ka mogo don kasola asimi ka mogo do de buruja asimi ka kuma kan soso be mi se kana wala chogo jume Malien beka takadanya ko président mo mana fo bika fine shina ba fo ka blilindu shininga ba fo ka finindu be mi se kana chogo jume asimi gota de pay fangata wakati na mbe kumbolo be nyoka bolo Mali kumbe ka avancer kanya Malien bela jele mbudo anye kidali be libéré wakati na mbe bolo be nyoka bolo presque yana ka ke Mali surasu de kum ali terroriste ma duru kunse ka fara nyoka Mali surasu kumbe ta jikuka naw bena ala be baraka do awla mais naw farala ala bo baraka bandi ima depuis asimi dona double jeula ani sunguru tegawla ala commencera aka fanga baraka bandi ala ya ira asimi goitala di koni de alai ne do ka ben na te John na ni bembalia John na ni bembalia asimi de na nai ay be frafra asimi ni M5 tana si kelente bi kane asimi goita kadi M5 tana si kelente bi kane asimi goita kadi atana si jolibe aya be frafra shina mandibi o ekelengi flana tuguni yere wolo o dena krefe o lu te kuma na blere presque au mouvement bas flaoul de Jamala Bolawi
e foma ta ni idalema la ko malien be Assimi Goïta fait ta boulevard là ko malien ka bo ay na Assimi soutenir ma cité bo parce que bet kera la be ba don aya Assimi jigi e join bi Assimi jigi e CDM ani ambiko batulu nyang no ya sungruye ani CDM mo escroton abana na wadale mala ko mo be Assimi fa o be ka o farawo ka ta boulevard la na ma taka waru saraka mo la bo ni abena chate mo soro de paw ye yere wulo kele ka M5 kele ma shita ko bi hali ka taka hali sal ali sokono sal ni pour ka ko fa beta war de di mo ma an kume ka Assimi de fils abilillahi ni dangate mamunu yi deme ala kama uma wari ngini fo masanu ngini fa ki ban olla kata tuku ma ko mamunu te songa ali to buda ni ma war duma mamunu kume ka farasi defam mamunu ma u deme malien aw ni ala che an be sulamedena an be halala mega kuma fo halala kuma di dunde hala ngada madia tabula mami deme ni o janfa ala te barka dola e muso mi deme gele akona ni o muso janfa kata muso furu ala te barka dola furu la Assimi Goïta o dike wakati bina Fransi kume fe kana Assimi Goïta nunu faga on de bora le 14 janvier de Segu Tungara ben de cerveau alay bokum shogal ko kala maiga e masa jubaru on de bora kan ni nunu defa nunu kara kan kele ngalon no auna kan kele kata tuku ma barka banen ko anya mamunu terrasse depuis communication taraka di malangolo ma ka ko be chogo jumembi Burkina temerana Niger temerana ankara faduna sena samaradi Assimi Goïta era kara yuguru debi e fomba de be bobi e ne alache Assimi Goïta ani Mali karamogo bate Mali kono bi ani mogo mala ay dara nunu be tikera la may watara be tikera fangaina mogo manyana ma jumemba Mali kono munda le be Assimi Goïta la ni tikera folo ni brigante aya ma kele ira odo ko samba fo Mali surasu nyana awa na pele sa Assimi made na Assimi be conseil des ministres la wakati me u dafale de ha abeta shede ni minede abeta Assimi Goïta shede ni minede akana fakade akana marfachi affaire nyuma ere miede na Assimi be conseil des ministres la dro surasu ngote farasi surasu made Mali surasu munu me Mali fe munu me fe anga faranyoga asfoka jienguli Assimi te ma faranyoga Assimi kale ko ben te bo kasola donc en tant que be ala tse ka baraka do alaw ma folo mi Assimi Goïta ma munu Assimi Goïta dema aka ko damina na ya be janfa boni mo janfa ala tse ki sa ko dimaw ibe to panga pour abato Assimi be brigambol de la ni korane cha Assimi be brigambol la tinya bulu na nyana bulu ka fuma ko tunya mo di ne de fana o fa yana bi mega halala kuma de fa wa halala do ne fana tlobena mama ne ma o janfa ala ti sa ko dima awa Assimi janfa tiga ay mo janfa atagara Putin mi fe Putin tigelen do ala hala tagara muso mi gato ndi Assimi Goïta ma jarabiro muso yera la avec nya jola fa non korosinu be donke awa be chatir bodo la mana moko flate temen ka taga photo nu ta turusi photo la e ka dugu be kachi e ka surasu be ka faka e ma o masi ko be taga o masi ka irisu ka surasu yi ala be se ka barga do ni président la président mi ya jene ya muso ta ka jamana ta ka kalfa la ka jamana marché be doma surasu be ka faka frona plus kele be mesina ni kelen tora ka mesina be abe jarme de ka ima américain yuto Amérique ni première puissance ni kele wusura dro Amérique ba reta ay Donald Trump a cessé de faire que c'est kele te machiaransi Assimi Goïta en tant que avec un malien farafrata kele se kana fika institution fiko sécuriser institution be sécuriser to ko jume o e ka maw faranyokon kandi ni jamana do be bolo be nyokon bolo bi bente kasola alasfatu blalendo Clément Damlo blalendo iba ya ali terusi kele terusu bu yerengini mais ebe mogo do kele mogo do dusu makasako o be tagal terusu publicité oke o ne o ka chama mene kenta kede mais do be o te e Assimi fe ou be terusu fe ni ebi ou ba préférer terusu yera ke boy mais ne tse ko to ne to au niveau là moi en tant que imam mogo faranyon ka o te mais mogo mi do mogo ni de do Assimi Goïta arankina mogo de do Assimi boube mena domina ni korane che ni bite ma fo nyana malew Assimi boube mena na domi Assimi ko il va mourir en prison na ma fo ala kana hera kene se butunga rai boube mena na domi Assimi ko boube va mourir en prison ka teta orochi ko il va mourir Assimi ko ay kale ka te ben fanabla est-ce que abo kalama parce que au somo te ben le cerveau ben me manyima ko la ben te jiji aw kele neta ko ke boube maigala ni kafiri de jamana kuna Mali surasu na ye nta okuna na hera suraka fone mako tunya mako di ne de flaka tien fo yana de c'est la vérité que je vous dis ala teni feni ala jugu sur entrain ni korane chati ngabulu anganinge mai abolo caps ebe bo kebe jamana de eni jambebe o mani goni wulu ni jakuma de bebe ya
t'a fait que amela jedo ne kenya beladi mama e mau janfa mama koko mau ka sukute ko ika duguteje awani kelen fana mena sina ni Mali 100 ans ani ko da me keleina Américain ye samu ka Afghanistan bulla au lieu première puissance ou c'est guerre be surasi ere traumatisé di guerre be surasi traum on me fait guerre nga ban kele nga bani bon e kele be jamana be kele la ebe ka jamana don bla nyokona jamana be kele ere be ki ka jamana don kele wakati mina Algérie anga drone gauche Mali politicien be buraka Algérie frappé au kungato ira au moins si Assimi était de bonne foi on a que occasionné Assimi commencer ka Mali on fara nyokonga ne kulela wakati la ngaita Shogeli Maïga, Tcheblen Tramé, Olu Bepora Kadofo Algérie, ma Akunga Luga communiqué au calantele de la, Kaira Kop Bokuye Ben Sranyuma de Assimi Goitabulu, Aïtola. Malion Bora, Koubeta Algérie, ambassade la Kokata Algérie frappé, Assimi Gotaya, Domoro Dako, non Koka parti Pontuku Kele. Aouni Alatia, Horon Dingere ou Dengani Kofasuke. Et quand Jamana be Kumfala, Halim Doye Mali bombardé Chine, Assimi Gotabi Denga Tarafoka Santandama. Sana anyate jamana la nyaba yereba kundila wakati na ani Algérie ni makarna ay sanduruda yerema chaque fois ni jamana be problème kono abe kodo abe na mugundo suma yereku abe ka jamana maranudi oda to ala te ka barka do ala oda to betara katu fadin betara katu Mali surasu na Assimi Gota be conseil des ministres la ay farango ka kata ge na ma gena toro kuno o chama be nyogo su kasi kele mana messina ima siri surasu banga kele ke fo Bachar Bolla kata irisla ni kele mena sira abe jep psychologiquement abe je surasi kandi ima américain te kele janfe américain première puissance hali Poutine me fait négocier ni Ukraine nebi technique kele mena sira mai surasi akilima na obuloko kele kame ayta cheke amba wala jedu billahi ni kele temena ngabe je surasuka anu munu me kella olu ka sa olu sara obarla be kaka olu anu munu me kella al na yu chama faga olu te sara sayanya anu be sara sayanya donc pour ganga se olu la fanka bendi ala bado ben kadne ma Assimi te ben mogoy Assimi ka juguni farawna ni qur'ane cha Assimi te ga Mali on faragonga sari mogonde donga mogo bate mogonde donko abe joaire la ibaro ni mogo akanza bon te faka ga fien foko ni oye mogo la dro atigi te ga benke ba Assimi be tendi e patala irisila tara mana kam fa ayo farna me ban aga mamana kana jerisila e foma de bijo ko buka mogo bon malien la e de mogo ke malien e foma e de malien mogo ke malien ni mogo lan kolo den kolo de be Mali mogo singoro ko fomba ma barka bani ayala je Assimi Gota taray mamana kam fo irisila a kala kama kala me Assimi fana se me na daga ta nagra uru songa yi afana lo dawma donc gelabe fambe ne regi sangile awni alache atara irisila fana de ka me uru songa dawma président a dit que communauté sura kale be wardi mokoma ka fanda la comme wuru songo dawma président ibeka na America ibeka idenga enveloppe du communauté malienne ma amakuma netara mogombe ka Assimi conseil quoi président ki jo jamala comme wuru songo dawma e masa ne gowa fimba gowa yere dini ki ski comme wuru songo dawma bo abetaka iba isano Assimi ba kodo doro malien munu be irisi ba obe blanyola mogombe commencer ka siga nyoko na sanu amana tayuro abe mogo fara de la comme woro songo dama abe bebe siga nyogona ka Assimi ko kabe woro songo dama de ni président tara la président ere mangani boada président me warde enveloppe de 10 aka conseiller do mabe to 10 communauté nyamogo ma o de be ka America président fefe nana America kanto ya kata atete la kata oro a président fefe nana bebe Mali président ma delika na America kono kama enveloppe 10 communauté mogo ma avec aucun fois aller de follow be do quoi tellement avec ton no fait comme woro songo dama pour ka koja uli e o fo e mo fo Mali président bebo kala ibeka kumbake atete kumbake Alpha Umar kumbake donc ama follow la gawage iteka Malaysia kungulu nyagamino yi ala jaban gawan sigile laje chain ni netaro ni e masa ko lu kuma burusu ko wa duru de kungodo ma amago to la koy amago foto la fa ba comme na woro songo dawma e bu mu yele ko de mine comme woro songo dawma kakara joala de e masa la ilaha illallah avec kuma la fa kamera kuma grena di belay je am camera be jole makade ko comme woro songo dawma kakana kuma e Mali surasu billahi ni Mali imagine no nanoko awatale risu fana fe ingate risu musonina
askeleme ki nya jola akeleme anya jole mo musoni na ma finyina asimi ngota nya su ima musoni me ka gato da ma aya nya dara jeban awa jarabile mba de bo musoni oh batru nyang enya ko ka bawo nyate irisi musoni ncheka ine Europe be to musote mu cheka ka teme irisi musoka awa takale ndora ima gato musoni gato da ma dora abe ko nya dala je muso jaman kada ide ngawagai ama ima wala to porodi bamako musoman be dona porodi zera yabe ni sorasi na ebi mu me kan na yele tuguni mu me kan na yele kwa obe ka kina fo mali les 5 colonels drone ko ku ne yan kula yele irisa ba kol de mali unyi aro kol de on unyi revolution ke jongo fe tant que Assimi Goïta masigi M5 ni yere woloma na Assimi nya soro mali kola na itungara den kare kuna ka foko nya mako den tatofle atena sigolu mafana arrogance mbala. Il est très gonflé, il est arrogant. Aboloko nya ka fenglanindi. Alors que Adamado ne keleke, Adamado ne sara ikana. E olu janfa. Malien soukala de basimi no fe kui. Mogo de sara misrida la ko ka changement ke. E nana o elama ko ke sunguru bateke roy. Ka tlatu ne ka majamana denyuma don kasola. Ko ala ka here ke yok mala ba here soso. Ala ta here soso. Donc malien ne boraka ne fonyana ala ka here ke mali. Malien munu be France, Italie, Espagne, Angleterre, Amérique, Canada, wari ci ngola be Senweb application télécharger. Na Senweb application télécharger ne seku tumara e fe na Senweb application télécharger abene ka corporate mode urgent. Na urgent de dro 10 € be na oya awere tai. Donc au kofa baka bank information be da ka Senweb application konona. Au kofa awsomo ko be malla Sénégal, Côte d'Ivoire, Cameroun. Abodu ka Orange numéro enregistré ka téléphone du to ko mo 40 ka na waru ci ma ba so Orange na la sur place. Waru ci ko fala to me clé sara waru ci ko flana savana bada e 14 de fait 2 € keme fla dro akambe ciao ciao.